Šola za tuje jezike je ena od organizacijskih enot Centra vojaških šol. Zagotavlja poučevanje tujih jezikov, preverjanje znanja tujih jezikov, prevajanje, tolmačenje in lektoriranje. Poleg tega pa skrbi tudi za mednarodno primerljivost programov izobraževanja in preverjanja znanja. Je skrbnik slovenskega vojaškega izrazoslovja. Izvaja tudi jezikovno usposabljanje pripadnikov tujih oboroženih sil in strokovno usposabljanje učiteljev tujih jezikov iz Slovenije in iz drugih držav. Šola za tuje jezike poleg tega tudi spremlja razvoj strokovnih področij jezikovnega izobraževanja, preverjanja jezikovnega znanja, prevajanja, tolmačenja in lektoriranja ter skrbi za vključevanje novosti v stroki v nove programe. Iz tega izhajajo tudi vse bistvene naloge šole za tuje jezike, ki so organizacija in izvedba jezikovnega izobraževanja, razvoj jezikovnih programov, razvoj organizacija in izvedba izpitov po merilih Stanak 6001, prevajanje, tolmačenje in lektoriranje ter skrb za razvoj slovenskega vojaškega izrazoslovja. Glede na naloge in strokovna področja, ki jih šola pokriva, smo organizirani v 2 oddelka in en odsek. To so oddelek mobilnih timov za poučevanje, oddelek za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje ter odsek za testiranje. I'm very satisfied with that course and I'm here thanks to bilateral cooperation between Bosnia and Herzegovina and Slovenia. I came here from Azerbaijan and I improved my language extremely and it's helped me a lot. I'm happy to be here and I hope it will help me and I will get the certificate. This course is very important for me. I'm very glad that I'm here. Probably it will help me for my future career development and I enjoy a lot of your country. Slovenia is very wonderful, so thank you for everything. But I must say I enjoy this course and I really appreciate the efforts and the job made by our teachers. V šoli je trenutno zaposlenih 20 pripadnikov, od tega 7 učiteljev, 6 prevajalcev in tolmačev, 1 lektor in 2 testerki. Veliko večino zaposlenih predstavljajo strokovni delavci, jezikoslovci, ki so specializirani za posamezna področja, na katerih deluje šola za tuje jezike. Šola deluje na 2 osnovnih lokacijah, v vojaškem objektu Poljče in v vojaškem objektu Ajševica. V Poljčah je sedež šole, na Ajševici pa deluje Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir, kjer izvajamo jezikovne tečaje, v katere so vključeni tudi pripadniki tujih oboroženih sil. Naloge opravljamo tudi na drugih lokacijah, v skladu s potrebami poveljstev in enot Slovenske vojske. Satisfied of this type of course, I'm so happy because I'm here. The teacher is excellent, very polite, friendly. Teachers are very nice. They are giving us very good advices which we have to consider. I'm so happy because we have a very good tutor and for us it is very good possibility to increase our English language knowledge. You are a good teacher. I like this course and helped me. I say thank you. V prihodnosti si na vsak način želimo več sodelovanja z enotami, radi bi sledili njihovim potrebam in jim tako omogočali delovanje v mednarodnem okolju. Radi bi tudi razvili nove programe in razširili svojo dejavnost tudi na poučevanje in testiranje drugih tujih jezikov, kot na primer nemščina, francoščina, arabščina in drugi jeziki, ki jih bodo enote potrebovale pri svojem delu v tujini.